بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه صفات أولياء الله، أنهم يحبون الله ويحبهم الله، ويكونون جلة على المؤمنين أعجة على الكافرين. أربي أمبي أشلو دورنا من وصول ستة ni lesri durna min fulani ni ala ya kawoli jo bange ka kawoli jo ani mogo munu nyu yereke komi ale kawoli jo ka soraka jugu de do kudu faranfansiya ka bo nyogona ambo de lakata. هذه صفات أولياء الله، أنهم يحبون الله ويحبهم الله. ninde alaka walijun man kutuye alaka walijun alabu kanu ufana bi alakanu wa yakununa adillati alal mu'minina aijati alal kafirin. alaka walijun uluka man kutu do fana wu yore majigi mu'minu yede me kafiri ubu yore ta kafirika ukagiri kafirika, yani يحبون المؤمنين. ألك وليجوب المؤمنون كنوده وفيهم أولاء للمؤمنين أو مؤمن بسنعون دفنا، وفيهم بغض وبراءة من المشركين. ألك وليجوب ولوب مشركو كو وبباريا كبو مشركو مدي. ألك وليجوب ما نكتو دو فلي وب ألفه ألا بوفه وبو يرمى جيج مؤمنون يه وكاجري كافريكا ube mu'minu kanu mogo ye mushrikini kafiri ye ube ulu ko be bariya kabo uluma. yujahiduna fi sabilillahi wala yaqafuna lawmata laim jalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un alim. alaka waliju ube jihaduka alaka sirala ute sira jalagi kala shika jalagi ala kola wayalaka fasamanta de ala badi mogo min nyajiya ala yurwalende do ala yedoni masade. هذه أربع صفات هي صفات أولياء الله. ننفل من كتناني دي ألك ولجوم من كتناني ودفل كفن آية كنو. وأما الذين يأمرون بعبادة غير الله ويدعون من في القبور والأموات والأدرهة ويسمون خوارق الشيطان كرامات من الله، فهذه صفات أباء الله. من مغمنو نؤلب مغنيا مريا ni ala tanabato de ube mugawole mugomunu be kaburu kono ube su wole kaburu dilalew mugomunu be kono ube ulu wole shaytane be kabako ko munun ke uye ube fana wole ko oye karamani bonya ni ala yake ulu ye. فهذه صفات أداء الله. نمان كتو فلده نيني ألك جغو كمان كتو دي وتلك ولجو كمان كتو دي. فأنت تاخذ من هذه الآيات ثلاث صفات أولياء الله. ني آية منو نشيخ محمد بن وهاب يوفو ألك ولجو من كتو لا. فأنت تاخذ من هذه الآيات ثلاثة. ني آية سبا من فلن نينا يوفو ابكم من لك صفات أولياء الله، مانا ألك ولجو كم من كتو يبوتا ني آية سبلا. ألك ولجو كم من كتو مني إذا أولسرو ني آية سبلا. الأولى في سورة آل عمران آية فلو وبسورة آل عمران أكونو. والآية الثانية في سورة المائدة آية فلنا وبسورة المائدة كونو. وثالثة في سورة يونس آية سبنا وبسورة يونس كنو فيها صفات أولياء الله. ني آية سبا ألا كم ولجو كم من كتب ني آية سبا دلت. من انتصف بها فهو ولي الله. من كتب من بني آية سبا لا نمغم من كتب أوليه ويا ألك ولجوه. ومن انتصف بضدها فهو ولي للشيطان.
من مهم من كترا ni aya saba mankutu min bula ni mu'min man kutura ni otana no man kutu tanabe mu'minna wa yashaytane ka walijuwe idha kharaja an shar'i yaqulu indahum haja arifun wasala ila allah laysa bihajati la itibai rasuli ya ghudani la mubasara shaytane ka waliju ani jiyan laba afriki waliju sugu munun be idha kharaja an shar'i ni mu'min bora sariya kono yuqalu indahum ubafu kunnin tigilamu ko abufe haja arifun kunnin yedoni tabagaye wasala ila allah kunnin sira alama kaba laysa bihajati ila ittiba'i rusul kunni haju talaka tuguciden ko tuguni ya gudu anillahi mubasara ko aleba ka dina mina ala de la direct obe waliju ani sufi ewa batulaw sufi shira obu kono de ni sigara degere do ni sira no sira degere do maduro uba fo kulu bora la ka sharia la kaba ko ulu kera moye mo munu ko ulu betu ala yereda ko ulu bu ka dina mina ala yereda direct ko ulu haju tala ukatugo chire na tuguni ko ulu bu ka dina mina ala de la direct يقولون أنتم تأخذون دينكم أم ميتي يعني بالأسانيد بو نمو سبو ألك شيطانك ولجي منو فلنيني وبافو أو مغنما ويسونا مغو يكو أو فلن أو باكا دينا من السود لا كبو سوما وكم دي من سندو مثلا حديثة فلن حديثة إبا من السيبا دو دلا سيبا إنفانا با من السيبا دولا فوكتا تشيدما ko ba ke ka hadisan mi ko sheba fulana ko te ko sara ko e ba ko sheba fana ko ya mina sheba mina ko sara ko o fana ba ko ya mina ciden mina ko sara ko ba ke ka dina mina suudela ko ba ka dina mina suudela wa nahnu na'khudha dinana an al hayy alladhi la yamutu ko ulubu ka dina mina masadila masammin yana malendo atesa wa yumuna annahu ya'khuduna an allahi mubasara وبافو كولو كدينا من على دلا دريت ميرد دلا كومي الدولة أرجو سولا هر جمانا ينكونو يا كو عليك سيرا من فلنيني كو علي يا من أفاد لا كو أفاد يسيرا من جبريل لا كو جبريل يا من على الدريت وبوفو منو دامبي منو يري ولا كو ولجو مغو فنا بو ولا كو ولجو بنين دفو كو أولو كسيرا نونو كترغان نونو كو أولو يا أمين على دلا دريت ومن يأخذ عن الرسل فليس من أولياء عندهم مهم با أكدينة تشيدون دفع ولبولو إت على ولجوه ولفع مهم نمو كدينة من تشيدون دفع وبولو إت ولجوه ولفع فلا يكون وليا عندهم إت سكك ولجوه ولفع أبدا إلا من خرج عن تات الرسول صلى الله عليه وسلم موتي سكاكي ولوجي ولوفي أبدا فني مغمين بورا تشيدن كباتو كنودي ولا يشير الولي آلنا في عرف كثير من المتأخرين موتي سكا لبكا كي موتي سكاكي ولوجي أبدا مغلبون كلا دلا إلا من بني على قبره قبة أو مسجد فم مغمي أكا قبر نوية تانتا أني سانكو ديرو أكا قبرك ube no yemi sirijo mogomin ka kaburuka donc ulu bolo mogo labon bolo ni mogo ka kaburu mako chogo de lete wolijwe mogo labon bolo mogo ka kaburin ni matantaunde dila ka sankeude joye ka kaburuka au ube ka misiru joye ka kaburuka ute ejate ko eye wolijwe amal madfun alladhi dafanahu ala sunna ni mogo min nuye ka suudo komi sunna ka suudo chogo الذي لم يدع على قبره شيء نو مفيد إكا كبرولا سنة لا موكا كادو كربولا تشوغمي إكا كبرو كان كتشوغمي ni mugomin ka kaburu kera o chogola yesu dono chogola foi ma da eka kaburu foi ma jo ka kaburu ka fa huwa indahu laysa bi wali jiyan la mugollaba fe eto wali juwe walau kana min afdalin nas har na yasro o hada madum de ka so hera made min ne ka kaburu ko kera ko mi sunna ka kaburu chogo jiye mugollaba fe eto wali juwe ثم أيضا إنه ولي له جاء قص
kofe ufe waliju ibe siri abasoro ika damana masiri do de be damana tamanse do de be ika nyana moya chogo ika fini don chogo wulu fofana mogollaban fofana waliju ika damana masiri de bila ka damana tamanse de be ila bi an yalbasa imamatan aw yalbasa sawba qassa misali akasro jalamu kufuka kakebe jalamu shiri ube fini kere len do bo bolo abasoro o fini bi kanna wakati be basi wete saka waliju abada ko ini mugo to ye kelenya fo akasoro damana nyana ma ya chogo do de be e bolo min mugo to te kelenya imma aka jalamu shiri e chogo do be e bolo minni ini mugo to te kelenya wala ube fini kere len do be soro ibe fini munundo mumbu ni mugo to bo nyogona ya gono bon qayyim rahimahullah ابن القيم كو ألك النعمة ليس لأولياء الله علامة يتميزون بها ابن القيم كو أكو ألك وليجو كو دمنا تاما شيت ألك وليجو لا من بي أني مغطو بنغنا ابن القيم كو ألك وليجو دمنا تاما شيت ألك وليجو بلو من بي أني مغطو بنغنا بل يكونون كسائر الناس ما يورثون alaka walijo be komi hadama dawul tawde itu doyre mo chela alaka walijo ni nana ma ani mo to sigile ite ani mo to bo ka nyogonna ani ta ani mo to bo nyogonna ire u donente ku kan idda mana mo ye wa rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul alaka tira alaka tamna kisbaka ko rubba ashasan akbaran madfu'i bil abwab law aqsama ala allah la barrahu kire sallallahu alaihi wasallam akon mugo kata mugo min ka kushigi nyaga salendo gongon bala mugo ba nyoni kabu ka dawla ni okalela ko ala ka fengo fenke abake mana woni jina to ko kaki ka damana mugo ikakede togo damana Allah halam ni tamanso do de bila ube kaki damana mugo ni mugo to bolembe nyon koro ni ira dora abe do ko ni nyakara sade woni jiya toye parce que ciden ya fo aye amugo do fo oye alaka welejo alaka jonyuma do fo ciden ko mugo do be soroe akon shigi nyaga salendo gongo ba kafar ko le fambela hari na gerela mugo mina na ko abe do mugo min ka du ko ni ba nyona kana do ka du ko non tele manke ni be jola mo ciden ko mugo sugo do be ni alaka jonyuma do no ni alaka suruna kalila ko alaka fengo fen kala bake o mugo be hajihi sifatu awliyaullah ninde alaka walijo kama nkutuwe annahum la yuharuna anfusahum bal yahrisuna ala iqtifai alaka walijo kama nkutumu utu rebange alaka walijo tu rebange bal alaka walijo hu yere dogode li ajali li ikhlas lillahi azza wa jalla sunkala sikkoso alay alaka walijo ta yira ata yere bange alaka walijo yere bu yere dogodo kaddu sunkala sikkoso ijana من صفات أولياء الله ولا أبي ألك وليجو كما انكتو لا التودو يرمجي والاقتفاء أنكو يردغو وعدم الجهور أنوتو يربانج ألك وليجو ما انكتو فلي يرمجي أنكو يردغو أنوتافي وكبانج ألك وليجو نندي نمو مغني هر جمدالا جورولا ألين ناتو abedo ko karasa nana atato abedo ko karasa tara awulito abedo ko karasa de wulila asigito abeto ko karasa de sigira nyamu ye wuli juweba togo yabbe uba fe ku yira togo yabbe ubu yira ta mogoka togo yabbe ubu ni yira mogo tobo nogona nunu ni setane ka wuli jude alaka wuli juka mankuto fule aba yire majini aba yire dogode atafa ka bange ni andon to jamana kono ka do mboto jamana kono ka do jama garle je wurawla ne kanana komi mo sempuno ni ato ka do ta to ka do nguli to ka do sigi to ka do noni wali juwe ba noni setane ka wali jude uwaisil qarani khairu tabiina wa tabiina nyumande uwaisil qarani ci den yire de ko akase ba ma dondola akunni mo gommi uwaisil qarani nyugon soro wakati la anyina fe akad gowkiye wesul garani tabina de do amachi da nyaye selo de ye me chidin ko tabino kan yumado
akon mogode do bange maga musomba tumba bolo atumbe aka bange maga musomai labato kosobe bange baga batola do bange maga musoma ba labato kosobe ako bagide tumba fari kolola mais aye ala deli tellement ka do be jabe aye ala deli ala ya furake forta makele dayoro o de tora fari kolola ubo de noye bagi nasru ala ya al akenya ako abe boye mani de ka kam man kutu dofo sebe ye kunni ala ya ke nani sebe minyo nyogonya anyina ka do ki yede aka do be jabi no akera umaru tile umaru banke ka nyini wakati be ni mo jamakulu bora ye mani no na madina no beta jihadula ubena islamiyat demnila umaru bul qataw bu nyini ka weso bun qarani amase kaye ko umaru tara hijula hijo kala munun borani ye mani famfelaye umaru bake ko nyini ka ko awu be weso qarani dowa uba fo amunta do ko anana mogo doma yo nyinin ka ko weso le qarani go dowa akon ne be weso mindo e ka nyinin te soma parce que tellement que fantam mindo yere majigi banga mindo e ka nyinin te soma yo maru ko yira ne la sa utara mogo munun tara hijuro le unu ka nyame munun tara da tumbe nyame udege uda sara wori damado de la drobe balonoye utara nyame ge yoro la dro umaru yaye akoy de weso le qarani ako ako bange baga musoma tumbe e bole tumba la do ko so ko ako bagi tumbe e fari kolo yaye ala dele ala ya bekenya fota makelenda yoro ako umaru ya do sisa chide nyimmi fo che mi fo cho o de fuleni umaru ko do kenya a wosite ay ako ede yesilamu kanye mai e pi ede nana ewa bato yoro la hiju la lumura yoro la ede kanka doke ne manka doke umaru ko ay akon ne kuma do de me ciden da kan man kutu fo ne koy kon ni benna wakati la ika doke ne weshi ye doke umar bul khattabi wa umaru ya ye finu kolo munun bala umaru ko ya lan to finu duma kan ni finu chance ko ay ni benne la yere folo ni mabba yere folo ya la ne be sasani ni be ka bantado nimbenne wasa no umaru ko yala ibilla halam min nan to wori do dima be balo chogna ko ay ne be nyame gemmina uben sara tamadama do mun no fule man nunun du yere folo ne taro yala sanin kan nunun du yere mbesa woni ko tenna umaru ko sisa ibe ta yoro mi kufa ibe ta iraq fanfeda de la sisa ne ba fe ka letri do sebe ka dima ni tara nka gouverneur be ibe letri ndama bakala koy ako letri ntoy ako parce que ne ba do iye min do ne ka kola e ba fe ko ode fo mo yo killa dunya mo la bi janto na chomi kuntu fi khabara an-nas habbu layya ne be yoro mo mununyo ko fo mo yo ni mo to jate ne ka ko ulu chela ode kadine katemen kado ne ta fen kado gongo bedda mogo munun kade ni be yoro mogo munun ye kofe mogo ni gongo bedda kade ne ka ke wulu chela o de kadi ne katime ne kado ikal letri to kana letri sabe tumani uweshi tara o yoro la tubariya abe charide hiji kela munun tara hiji la makka ninnin ko in kera unyana ulu ye kudo unana ubati kallakale nyogonye wani mo mi nyu weshi yedura ba ko do kenye weshi yo do yoromi atuna mo sima ta fandola aya yere nyana ma tunu mo la mo sima ta fandola nona be alaka woli juye atafe utafe kadore alaka woli juye yere majigiro utafe kado ne eko woli juye fo mo wore de ka digi bada fo mo do be ke de digi adon yere be fo kan logo de tige kado da kono fefala unde be mogo bolo no jolembe kunna kube efifa ko woli juye wori de betanyini kana dima isigile eba du ko yala ka woli juye noni woli ju sugu jumai abbe setane ka woli ju alaka woli ju tede alaka woli ju kam man kutu fule aya saba min fora dobe suratu al ali murana kono dobe suratu maida kono aya dobe suratu yunus kono sheikh mamru bin wahab ko
akunni aya tamanse munun be ni ala mankutu munun be ni aya saba kono ni be ala ka waliju nyini o tamanse de be ya tigila me o tamanse te mogo la jinya kono janko afrika abbe setane ka waliju donc ambe ala deli hadama de ni ala ka waliju ye ani setane ka waliju ani munu setane ka waliju ala jugu munu ñu yereke komi ala ka waliju ambe ala deli ala ka noro dama ka doni dama ka famu dama nambu bo nyogona ni ya dina nyagambira waliju fola inde ma bo nyogona koy wodi ya to kitabu damina shaykh salih fawzani ko akon ni nyelle siru bele bade lesiru min kanka nyenyine ka do wodi ya to shaykh islam bun taymiya hamina nay ayat kitabu dilaka al-furqan bayna awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan ayat kitabu dilaka kun ni nyid franfansiya difference ni franfansiya ka bo alaka waliju ni wonche ane shaytan ka waliju wada to shi imamuna safai akon ni yem mogoye atamana jika ube eye mogoye abepa sanni duguni nyogonche ako kana kabako la folo kana fo alaka waliju folo aka atigi ka fota na ka keta uira qur'ana ni sunnala na ya tira tigi bake ka minfo abake ka minke ani qur'ana ni sunna yo nyogonta ayetama minke jika ika fo karamado ala be bonya minka ka waliju ye wodedo ayetani minke ala ye be bonya ni karama minka ala aka waliju ye odo me min panna atamuna jika ayeka bako ko ke abe kuma munufo abe ke wale mununke ayu yira qur'ana ni sunna la uni qur'ana ni sunna ma nyogonta imamu na safa ko setane ka wale judo donc wale ju munun be afrika ayu kala halala jeke woka kuma fotan ka ketaw ayu yira qur'ana ni sunna no be nyogonta wa atu ye hiji yorola atu ye jakabola atu ye jama salli misiri wala nudo salli jama fe parce que wajibi nen do ce ni balugo yara fardo aynu do ka ye jama kono ka salli jama misri la mo munum be wele afrika ya ko woli ju itu ye mogo waju itu ye qur'ana tawsiri la itu ye nudo ciden ka hadisa fo mogo ye itu ye hiji yorola itu ye jakabola itu ye jama salli yorola nonu be saka ke woli ju cogodi o setane ka woli ju de fo nonu de ka francancia ka bo nyogon na lesiri duru na yeninde inshallah waqti sira ya subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillah